Malai lau mali a ho e ki me le e tonga ko toa pe fe fe ki taritani le ki mo tolu. Ki mo unia ngongo me le to tonga ulua ki me waka e mafo ki televisioni tonga ki he hoani. Wakai ki ngahi ulu i ngongo. Ha o ai hika to tongi lolo ki he tuunga maalunga au pito i ne le ko ti ko he potu ngawe fi whakatawaki. Kamata i ngawe ki ta pui a hana doi tuku ha konteina i he tomu a pe ia fe tu e malawa ki ne whawhi atu niai. Ai te whanonga aki ko ia i hala pui anga. Pea ngā tua e tonga i kolope hi tau ta kere he toi pea wike e taha pe vei pā e timi mate mātonga mui kiwi anu sila. O ku te iepe me ngā hitara noa kehe ana iange, watahaia me tau wakai ke whamawita me mala e oi stipoti pe he whoki ki he tu unga oi ea. Ko e wakai lewa eni ki he whakai ki iki me kau taha Pacific Timber in hardware. Ko tuku mai e totongi fo o ki totongi ko loa lolo ki mahina ko sune mo siulai. I ene pehe ka totongi fo o e pensini o ku paanga e wha se niti wa walu ki hilita ko i hiki a kia e se niti e wha nima mi paanga ko ia e tolu se niti wa walu e totongi motu a. Ko i totongi fo o e kalasini o ku paanga e tolu se niti tolu nima ki hilita ko i hiki a kia e se niti wa nima mi he paanga e tolu se niti hongo fulu a ko totongi motu a ia. Ko i totongi fo o ke ti solo ku paanga ia e wha te smale e tolu ono ki hilita, ko i hiki a kia se niti e taha walu me totongi motu a aia ko i paanga e wha se niti e taha walu. O ku mahino ki ngonga le te o tonga, ko i toki au eni ki totongi maolunga taha, ai koloha lolo i hono le ko ti ko ia i he potu ngawe whiwhakatau a ki. Ko i totongi fo o ko ni e toki kamata ngawe a kia i he ahoa noa ko ia e mahina ni, aia ko i moni te wike kaha o. Ko hika te whemu e kina nge whiwhanunga aki hala pule a ngā kupalani mo whotu tuai e potu ngawe polisi mo e potu ngawe la lahi ki ngā hi tutu uni fo o ke to koni ke whaatata e hala pule a ngā ke whiwhanunga aki. O ku kau ki heni a hono tā pui ke te tuku ha konteina pe koha whaahinga ngawe ma lawa ke ne whawhi atu ngiai a e whiwhanunga aki ko ia i he hala pule a ngā. Ko e whaiki iki mo sinolita tui vai. I ha polokalama le tio a yongo potu ngawe. Nei pehea i he inispeki tai pule polisi o i waa no toka ngai ki nai hao me malu ai hala pule anga le moto piliu. Ko i ngahi tutu uni fo o ko e ni, o whatamu aya ke tokoni ki he kakai, i he taimi o kunau whiwhanunga aki ai i he hala pule anga. I he mahino o alupe ai taimi, mo te whimu e ki nange ai whiwhanunga aki i he hala pule anga. I he mahino pe ke kakai whanua ai ko e tū koe ke kahau, he kai ke te toe whaiteria ke te ngāwe a ke hoto tau mua pe ko e ha kia whainga tau mua be o ku te roto ki ai. O wale vai ngahi mau mawhai ku pau ke te apply gai ngahi permit. Hange pe ko e whatata koni ki mua ke tuko ha te container. I ha area pe o kune a usia he container ai harapure anga. Ko e whale pe ke kai whanua ko pau ke ura apply ho permit. Ki mua patok whakahau ko e whatongia ko ia. Hange pe ko e potunga e vai ko e uhina. Ki mua ke toi keri ha fupou. Pe ko e tuusi Hawaii, i he harapure anga, ko pau ke apply ke moi, a ki permiti, ki mua pau ke toki whainga au ko ia. He koe e tutoni ko ni, ko hireango ho whakahau ko ho whatongia, o ku malu mo hao, ai kakai ko unau whiwhanonga ke harapure anga, pakai ke ngatai, ke whakafoki area ko na ke ngawe ai, ki hange pe koe, na kai ke whahanga au ai ki mua. Kai e ai pe ngahi mo ua, i tau mua pe ke puke ai tunga malu mo e lelei o e tau halapure anga a kawat pe ke ai mo e ulu akau ko ku ke mea he ngahi api ko no ku tu he ngahi ve hala la lahi pe hala si pe ko ya fenga o wai ho tau fatongia ke tau faile wa hanga ki ai ko inga he fai fenga aki ko ne tu ko fatu tamaki ke tau fefononga ki halapure anga e faile wa fenga aki at ke tau ngai fata ke to moia ki he malu pe mo hao e whiwhanonga ki e kahau. O kulolotonga whai e ngā aue ki hono whao e tūtu uni fo o e ua ko e ni, ke tokoni ki he lao ne whapasi i he ta wanoa wanoa, ai ako e lao ki halapule anga wanoa wanoa, mo e lao ki whiwhanonga aki i he halapule anga wanoa wanoa. Ko e ongo tūtu uni fo o ko e ni, o ko uia ko e tūtu uni ngawe fo o ki halapule anga, mo e tūtu uni ngawe fo o ki whiwhanonga aki i he halapule anga. Ko e lolotonga ni o ku ngā unua tepe ai ongo potu ngā aue ko e ni, ki he ngāhi tō kui kolo o whakahoko e taratara noa mo i kakai o whanua,
whikau aki mo tau mua a hana whakatuu ai ongo tu ni ngawe fo o ko e ni. Nai whamala ala ai loia tau kei whaulao ai potu ngau ki ngahi ngau lalahi po Sese Plumfield, ko ongo tu ni fo o ko e ni, a ku kāwai mo ngau ki ni ihi o ngau tau whaiteli hape i he vehala, o iku ke te māmali ange ai whiwhanunga aki. Ko tokangan ai pule anga, he kumahino pe ai whakatutuange ai lahi o nonga ake hala. Ai lahi e fihi e traffic, tau te whito ke time pongpongi, ai lahi ngahi parkingi, tai whapoto o hoko ai whapoloka uhala, ko e ai ngahi whaunga whakauri ni ihi o ku hoko ai mau, ok, ai ngahi kakai o ku te kei hana o laiseni ka kuna o kei ngau akpe ai hala. Ia ngahi mea lere o koe kei laiseni ka o kei lere holope. Ai koe ngahi palpale mani o ku sioki ai konga lao hono hoko, pe koe konga tutuni ngau hono hoko ku amanake whaiki ai talatala noa pe mo whonua. Ai koe tutuni ngau ki he whewhanonga ake halapule anga. Pea o te tānaki mai heni mo ngahi whiema o ke tau whakakaukau i lele le niua, ai lele i he hala whakawakawa, ai whakalaka i he le niua, ai toi ki i whiema o ke toi sivi ange kau whakauri fo ou i he roundabout. Ko i lolo tongania ku kei whakahoko e he potu ngau ki ngahi ngau lalahi, e ngau e whawawiwawi ki ngahi konga hala e ni ihi, ke toi whakalahi ke toi leine tolu, ke whawhaingofua i ai whiwhanonga aki i he taimi pongpongi, tau te whito e ni ki he kauwako me kau ngāwe me i hahake. I he le kōti ko tuku mai me he wā whiwhanonga aki potu ngau ki ngahi ngau lalahi, o ku whaavalisi ki he mea lele fo o ku le sisita i he potu ngāwe e wangeau ki he tolungeau i he mahina kotoa. Mai o ngā letio me televisione tonga, ko aus norita tu i vai. O kutoi whakalahi mai he pangea mamani ai paanga tokoni ki he whakakeake me whatamaki whanatula, mo e whakakeake tuunga whaekonomika ko ia tongani a ke $1 Amerika i wanoa miliona i ngahi ngawe o e tau whapaanga wanoa wa tolu. Lo tonga ke i whakakeake a tongani me ngai saikolonia na lahina ne ahia a tonga i ngai tau ko mali watu, ko pā whawhawha ai maunga whi pia hake me pia kula o ikuai ke holafa ma o lalo ai tuunga whaekonomika e whonua. Ko polokalama tokoni ko ni i malawa ai ke whapapau i e kei hoko atu pia e whakalakalaka ko ia i tongani a ki ai toi langa koe ngai wheitu unai mau mo uesia ki ha tuunga o toi whapahampule angange mo malawa ke matu e kina ai whatamaki whainatula. Nei pehea whawhawhonga ko ia mi he panke a mamani ki ngahi o tumotu koe Pasifiki ko Lase Melgard. Tupunga me he o whongi ko ia he pāe mo ngā whi hunga tonga hunga hapai ki mamani kotoa o iku ai ke toi whatawanga i makehe ai ka vingani i tongani ko uhi koe tula vea ngō fua ko ia tongani ki ngahi whatamaki whainatula. Nei pehe minista pa angata tafu mo ia ki neongona kei whainga mali e pe a tongani i hiri koe pāe mo ngā whi i he mahino. Nei kai ke to ia he amanaki ia me he ngai whanua ko i tople anga o kei tuu koa a tonga pe i kai. Ka aku to tonu pe ke to hiki toai a hona tokanga kina ma kehi koe ngahi polkalama ki he tuunga ma teuteu ki ha whatamaki whainatula i he kaha u. O ke pese te wal ni maa tongani nei we sia me he mau ko ia i he hake ai peau kula pe he ke e fukoe nei mapuna mai me he mo unga whi o iku ke nei we sia e ngahi mau anga vai lahi i tongani. Ma ai ngonga le teo me televisione tonga ko au Aris Tupou. Ko hinga mau inga i ngawe kuro tonga whahoko he kau ensinia mi siapani me kau ensinia ai komsoni whamawhalalea tonga ki ona whakakato e polokalama tokoni e siapani ki tokanga i kina koia e ngahi whatokanga whikau aki me ngahi whatamaki ai a kui ke News Project. Nei tamate i whataimi ai le teo tonga o loa kipo e ma i he teimi waho a tā koia ahoni i he matuunga me he ngawe nei whiema o ke whakahoko ke pō whamawhalalea aku tō i Papua Alice Tupou mo i whakaikiki. Ko e ngawe koe ni nei whahoko nei ka wai hono whatoka koe ngahi waea i he ngahi nau wha teknolosia e whare fo o e komsoni whamawhalalea tonga, mono whotu koe ngahi mea ngawe ke whare fo o e komsoni. Nei whamalaala e pule ensinia ko ia o i komsoni whamawhalalea tonga Solomoni Finau o whikau aki me ngawe nei whahoko. Koe ahoni, taimi ua e whaileba ngā ko siapani me mo e dimensinia koe DPC ke tamatei ai misin whamawhalalea.
kai fokotu ai mi sini I loto I he pou ko ia re tio ema ke fetongi ki ai mi sini no lotonga ko lotonga whakalera ke pou ka lava ke time ko pai ko whahoko langa o pou fo ko ia re tio ema lava he mi sini ko ni o control ai angana tu hake malo I ko ia o power ko ki alu ko ki motu ai le tio ema pe mo kai ki ngata poke ai kai mahuinga pito ai how ai kaungau I time ko fai ai ngau ko ni no langa ai fo O mahino pe ki hoko no tamate I whatai mea ta le tio tonga uluaki kai malawa whahoka ngahi ngā aue koe ki he ofisi fo o ai komsoni whama fola lea tonga. Mahalo koe ne whanonga koe ni I mahinani me sune koe ni o au ki September lahi au pito taimi tamate le tio o ilo pe wesia lahin ki o tumotu toke lau ko nga foko ma wa le o lau ki niwa pe mo ko wa pai ko tu ngai taimi whanonga pe I le tio ta te fito taimi mau inga ko ni nga foko ko lotonga I hen foko ma ko bitai ba pe mo ngai whanonga mau inga pure anga oku os whatonga ia pito e pongawe ka mai timi ka siapa ni ko hape le leita mo whakapoto ta e whasisi a ke taimi mate ko ia le tio e whai whinga ki ai neongo ko ngai programa fotutu o se mai siapa ni o ki lahi ange taimi lo ke tamte ia le tio ka kos whai pe whinga aki pe mo siapa ni ka pe foki ki Maytag ha whinga ki le leita hake whasisi e taimi ko ia mate ko ia le tio wa taimi e tukifo mo malohi ko le tio ke malohi whiunga pe lava o whahoka ngā ue ko I popua pakane ospe ngā koe pa toki whakafoki le wake malohi ta tonu ko le tio ai ala mao niwa mo papa ta whitunga na ua ki mama o mitongani No tonga ini koe le teo tonga uluaki pena e tamte I whatai mea tō, ka koe le teo tonga ua, pe koe e whae mahiwa noa, nei kei hoko atu pe ai ni whahoko whatongia. O kia ia kole whamolmole atu mei he komsoni I hangahi palpalema nei hoko mātuunga mei he ngāwe koe ni ki he pau whamafola lea ai komsoni I popua. Ma ai ngonga le teo me televisoni tonga, kua au Alice Tupo. Na e whamahina pure lahi e potu ngawe tāna ki paanga humai mo tu te ai whiao mai ato ngani hi ngahi ta ulahi mo e palopale mako iau e tāna ki tuku hao me ngahi kautaha bisnisi. O kumatunga eni me he iai e ngahi bisnis tuku nau pau si e tuku hao o ikai ke tonu e tuku hao ai o kuto tonu ke ave ki he pure anga. Ko e kawe ngani nei whamamawhai e kele me te wahe loro tonga I ai whataha me kau whaiongongo aniafi. Nā ne pehe koe lahi taha I ngahi business o ki kain ke tonu ai na whamatala tuku hau ke ngahi business I sia. Pe ihe ne pehe lewa o kuna ngawe atu lewa ki hona whotu o ngahi business I tali totongi I e kotoa ngahi business ke whakamahino ai lahi koea e koloa mo hona maho inga pehe ke tuku hau o kuto tonu ke totongi. Koe whaamo ke maho inga maalie ai ka vingani ke kakai e whunua ke hike maho inga e paanga tuku hau ki ngahi ngāwe ai pule anga. Maho inga pito ni fō mai puto ngahe lao. Whai anga whawhanga maho e framework ni whakalao ke ngā ke ngā koe ni. O koe na he mse mao te whito o pito hei. He te mau ngā ake a tūtū ni ngā oke ni regulation ki he misin tari totongi. Whakataha mo e lao te whito kono pure e ngā whakatuku hau. Ke whai ngā oke Revenue Administration Revenue Act. Ke whamapopo ngā koe ni. Ko hae uhinga mau teke mea koe ni. Koe parapare ma. Koe ngā wharekoroa koe sektoa koe ni uhinga ke mea koe ni ke sektoa wholesale ma retailer. Ma mo ilo pe sektoa koe ia o pure ia e ke mātua mi esia. Koe ka tau lau ne tuki whanau tō. Ka tō lahi taha ngahi. Wholesale wholesale mātua esia. Pea koe tau nao ma ki whanua no ilo. Ai whai parapare ma koe ia. Lava pena toro ai mai pefa ngā wisi, la pena tō whahau mai na whamatā panga, o I lalo he mea koe na tongi to tongi. Pa koe ngā no teke mea koe ni ke whakaretonika, ke lava peo whai whakatau, ki ini peo ke tari customer, angi receipt, ka hao information ia. Ke pono koe mo lava ilo ia. Nā ni toi whamatala heni ke maho inga hono tāna ki o e paanga tuku hao me he ngahi business I.
Mumia pe e budget ikona te pasu e weekend. Ko budget deficit ke panga fitu ngea no 5 million. Ko panga fanga 2 million nai te tongi me panga tu hau ngai tu hau tana farot fonua. Ko to nga rewa ko in kind ba mo development ba hapo ba ho bat nga ni muri. Pia ko ya ko ne si ko ta fainga ta. Pe fainga di ko ki ta mo fe nga ke fa hafu. Fa mo la ke pe ki la fa mo re bunanga. O hito tunga whainga tae whanua. Ka ko whai principle wha ekonomika ia. Me taimi ko whainga tae whanua, whi mau ke toi hiki toa whakamore a pureanga, government spending, ko hiko ni hanga teke whai wie whanua ke uno national output e mea koto piki mua. Te kei ki tau nofra toi whainga tae. Ka ko hinga whakamore lahi pehe pureanga e pacheti, koni taro tu e putunga pureanga, ko pacheti lahi taha ni ko whakara. Mahiki lahi aputa pito me ngai tau kohiri. Pea koe tonga e ni no whinga ke whakamāpopo tāna ke paanga ke whakaiwia ngai ngā koe pureanga. Se kona pia nau rau kia nehu, koe i peke me korike ngai pisinisi me tangata whakatau. Koe pisinisi kono whatongia ona ke mao ne tupulai taha. Koe pureanga e koe whangai tāna ke tukau rai taha. Koe iku hea, la vea taha kotoa pehe whanua. Laka whakara. E ka mata no fusia o ai lao ko ye kino ngawe ake misini tali totongi e ka mata anga ta ofa pa anga fo ai ko a ulwa ki o siulai ko ngai business e toru no au tutu uni e potu ngawe ke ka mata mei hono fa mama fa i hono ngawe ake misini tali totongi ka e toki tuku mai au na ngahi hingoa a muyange lo tonga ni ka nga onu fo o tu ko ni to ngani kino ngawe ake na fa teknolosia i misini tali totongi na e whahai e whawawhunga lau e wa angawe ke tuku hau lupe a tio la hui, e malama ke mo ua au ke pāngai ni mawhea ngai wharikolo au i kai ke nau ngawe aki ai mi sini tali totongi. I hene pehe whamamawha ia i he potu ngawe e ka kai he whunua ke nau eke e nau tali totongi. Pea ka iei ha mahu inga o ha kolo au tuku atu i he tohi tali totongi o ku kehe me he mahu inga o ku lei polo pe tohi i he koloa. O kua tāle vaia ki toko taha whai whakatau ko ia ke ne li pōti ki he potu ngāwe tuku hau ai palopale mā ko ia. Kei ke he kau hika tuku hau ngāwe a ki kei taha ia i he tuku hau lahi taha ku tānaki e he pule anga. O ku wha amua i e potu ngāwe e lelelele e polo kalama ngāwe ko ini. Kau hi e malawa to koni ki he patseti e pule anga mui ngāi whi amuka ki whapa anga. O ku te aangi ai potu ngai ngowe i hino toka ngai kina i kau ngowe meleni tonga ni ke whapapao i ku tau e nau ngowe ki hino tātu ki tua puleanga. Ko e toka ngā he koha ai puleanga no sila ko i hiko whaahinga inse ki te mau o hange ko langa huhu ki a e malawa ke hao atu ke whanua. He tene wesia ai fua o nau ngowe pehe ki he fua i a kau. I ene pehe lewa nei whailonga ia i he pule lulu wiki ni e ka kato i ngāwe ki he tohi whainohino e potu ngāwe. Ke kau ngowe me leni ko toa pei, tō ngani tau te whito ke te nau tolo whakaamu ke u tātu e nau ngowe me leni ki no sila. I hono whaik e ke pure lahi o potu ngawe to i tāwira mi manu, ko e tau mua e tohi whaino hino ko niki toko nia e kau ngowe me leni, mo e kau uta me leni ki nau toi toka ngangi he nau ngowe, o whakatatau ke tuunga fie mao ke ai e no sila. I ka inga tai ka ke whapapao i ka i taime ku o tātuai ki tua pure anga o ku hao mo malu mi ha whaahinga inse kite, hange ke lango huhu ki a. Pepa koe nei whau ko whau ki ho no ngāhui koe e mere ni, ka mata mai pe me no whiri kon kere ke toa e mere ni o hawa o mai kono whahu mo whaheka ki waka. Aku whi mau ke tohi a fo step ko toa pe, pena i hen pe ka ungowe, i hen mo ka uta mere ni, mo ngahi whawhawhong, pe i hen pe mo potu ngāwe, pe mo potu ngāwe ngowe koe a nusila. Koe ka tonga ngalahi mena nusila, nai pe ngai mena nau whakapaanga mai, koe ngā koe parapare ma koe ni e uta mere ni. O mea i whaka e uta mere ni, malawa ke waka tuai a fua lango koe ni huhukia, pe a fu fie maa pita e nusila e ki whapapau, koe ngā he ka tauang ki nusila e wesia lahia e nau ngahi ngowe a pere, ngau pea, ngau kiwi fruit. Nē te whamatalahi ni atu ke tāwira mi manu ai le leiangi hono tātu e mere ni i he taimi mā whana, keu hinga le leiangi ai ai totongi. Ko e uta koe ki nusila, ko hango whotoe kei neongo ku sae marketi he taimi, sae price,
Ka sisi be foka ka e o ma whakatafu I mereni, te nau toki whakatafu e foke tai mawhana. Ko e panga foke market e New Zealand, koe be fo I taimi sai ai. Ko hinga ko lau ko sai, lava whakatau e mereni ai, pe to'o mo whakamore ko hano to'i uta, whakataha mono uta tu koe mereni, pe to'i marewa ki tupu. Ako whai taimi pe ko sai to tongi me ko ta hau ko tai mawhana, ai ko September, mata be September, October, November, ma ki konga December. Ai ko hange ko lau ko ni tu atu ko ni ko sio taha pe ka ngoe ke to kamata to utai malo ya kos ma September. Ko tau monu ia be foko ku ta ofi uta meren mai ko me asteria ki New Zealand. Na ia unga fai nga mahaki malo waka mai mereni fai mau. E New Zealand ke fo paui. Pana ta ofi na uta ta kosi mal mo ta watu. Pa hange ka o ke ta ofi be. Ie ne pele mau fa amoai ai pule lahi e potu ngawe ke ngawe lele aki he ka ngowe meleni mo ka uta meleni ai whainga maali o kutuku mai ki tonga ni. Kei ke nei kau foki ai meleni I he tāhoi ngahi ngowe nei wisia lahi tāhami he pā ai mo ngāwhi hunga tonga hunga haapai. Ka nei whai pēha no tokonia ki nau tolu ki ona whākia ke e nau ngowe. O ku teipe wiki e taha pia vei pā e timi mate maatonga me kiwi anu sila. O ku ngā tuai ai tonga kotoa I he kolope I he tauta kele I hono popo wako ia o I timi. Koe awhalai te wiki kotoa ko tutu uniai ai eiki pale mea wakawa mi liku ke tui wala kula e ngahi potu ngawe pule anga o kau kei me ngahi kau taha tai whapule anga. Koe ko ngai a hono whaha koe e nau popo ki he timi. I he wikenina e tuku mai ai e squat e timi mate maatonga I he whakataha e kau whaingongo me eiki pale mea. I ene pehe o kfotutu o I he potu ngau ki ngahi ngau whalatu whanua, ai o kwhamalmal ai waak no toka ngai kina e spoti ha floati whawhanua I he au whalaite o wiki kaha o. O mahino pehe ki hongonga le ti o tonga, koe whalaite kotoa o ku hākino ki noi fia ai lanu hine hina me kulokula I loto nuku alofa, pea pehe ki ngahi me alele e ni ihi, ko kamata ki teu aki ai whukatonga. I he mea e eiki pale mea, hua kawa mei liku o I kai ki tā whataha pe ai floati ko e ni ki he timi mate mātonga pe, ka aku kāwai pe me pou ki he timi unioni atonga, ai ako I karetahi pe he ki he timi net polo whawhanua atonga, ko e tāla. Koe mate mātonga aku teu ke vei pāia me holuwhe anu usila, I he ahua ni mai mahina ni, ai ako tokonaki wike kaha oia, pe koe timi akapulu unioni atonga ko I karetahi o kuna lolotonga teu watu ke whe auhi I he ahoua o stiulai. I he wike kua osina teu lahi e timi net polo whawhanua atonga, ai ako e tala I Sene Australia, ke nau whalao atu ki Fisi I he mahina katu u I he whe auhi ai Oceania, pe e toki hiri ai whe auhi ko ia e toki mahino pe e maua I pihanau sea ke hipua mama ni. Lolotonga ni o whaatai pe e spoti anga maheni whalato whanua I he aho tokona ki. Ma ai ngonga le ti o me televisione tonga ko ausnori tātu I vai. Pea whamamawha I he atenseni ale o tonga ki kai whiwhine e whanua koe ngawe mālohi e whakamu o niai a iwi malawa ko ia ka kai whiwhine ke whai hangawe lahi mo te ke whakararaka I tongani I he tapa kehe o e mo ui. Senori tātu I vai mo e whakaiki. I he pongpongi o ahoni ne whakahoko e polokalama I kauta fie fia, I he whakatamua ke whai hatalatala noa, ke a ngahi whaunga e malawa ke tokonia mo whakaivia a iwi malawa I ka kai whiwhine, e ngai sino tūtu uni o hange koe whalealea mo I kapineti. Pehe atenseni ale pule anga linda fulau mo e tui, ne ongo koe lolotongani o kutokotaha pe e whiwhine I he whalealea mo I kapineti, ka oku ikai koha uhinga ia, ke holomuia ai wheinga mo e ngā aue ai kakai whiwhine ke ngai sino ngā aue mahu I ngani. Ko tala mai he ngahi statistika o ngahi whiri, ko eni e whaa ko tau si tua mei ai. Wafi taha whaa, wafi taha walu, wanoa wata. Oku noa ai kakai whiwhine pe o toko taha pe o malawa ke huu ki whalearea. Ko lawai ke whakamo ni, tai toi vei iua I he ku whakakaukau. Ko pau ke tau siofi ha toi whaunga makehe, ke whakahoko aki, a hono, whakatoka ngai, o kakai whiwhine, ko uhi ko ngahi uni mea kehe, o kuma upe ia whiwhine, pe e hoko e katoko nahi,
ki whalea i ngai whaitutuni o whakahoko. Lolotonga ini ne pehe e sea e kautaha fia Betty Plague, o iai pe ai tala whakafonua e kakai whiwhine i he anga o nofo ai tonga, ka iai ene tui ka pau ko ha mea ke langai ai whakalakalaka, o totonu pe ke iai haleo ai kakai whiwhine. Ka he taimina ilo ai mau inga o whawhine ke kau, ke ongona, ke tala noa. Peo pehe, ha mea ko hae uhinga, o i kai ai ke whakaata. Ha mea uhinga o tari pea ke toki. Lea mai pea koe ka areke osem. Hange ko o i kai ke tau fu fie o ngona. Ka neongo ia, mahalo pea o ki tō e kulea ke ta wha koe. Ka, o tau whakatoka ngai, o tui ko ngāwe koe o tau whai. O tau whakatoka ngai ai vai, a i kai whakatoka ngai. He kulahi, a ngahi, palo parema o kā mai, koe uhipe, ko honori e kina, pe kono tae whakakawat a whawhine. Lahe ngai palo parema whakasosiare. O ku iai whakaamu ai kautaha fia, ke hiri ai ngahi talatala noa ko ini, o ku iai whakatoka ngā iai hangahi whaunga ke toi whakalakalaka ai ngā ue, ma ai kakai whiwhine. Ma ai ngonga letio me televisione tonga, ko ausnori tātu i vai. Ki moi pe tau mawai te toi wakaingi pe hin ki ngai tala noa lalahi ko ia oi aho. A o ai hike te tongi lolo ki tu unga maa o lunga au pito i hene rekoti ko ia he potu ngawi whakatau a ki tongani. Kamata e ngawe ki he ta puyo hana toi tuku ha konteina i he tō mua pe ia feitu e malawaki ni whawhi atu nia a whiwhnonga a ki ko ia i he hala pule a ngā. Pe a ngā tua e tonga ko toa i he kolope i he tau tā kele he toi ko ia ai wiki e taha pe vei pā ko ia timi mate mātu ngā mo kiwi a no sila. Ko i ka kātai pēa mo uni ngongo mo le tō tonga o luanki me wā ke houani o ge wha amune hau tāke te ngahi ngongoni ko toa ki roto whāne ko toa pē. Whamaro te pēhin ko ke tau kei whi au mai, ka mō mea.